Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba silo-silo kumanang ya elok kami bu bepa lana-lana. Asekku Muhammad Fatih Ramadan nomor urut 10. Lana-lana betuan nama kanja ya rengai malana bepa lana-lana mencaji paduangangai sarakua mengai Pakanju kangai malana nama baraka ria sesena puang suawai. Bahan-bahanna labu pulu kaluku pura paru gola cela burana ripa mulai panok kaluku pura paru nenia panok toni labu pulu nareko pura manangi bahan-bahange ripano pasilem manangi bahang-bahange ni model ni malempu-lempu pada bepa sawela